Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam minna bihabibina. Ya Allah ya Rabbana atama suduna ridaka madlubuna dunyana wa urona. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabir ya Aliku ya Bari ya Musawiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Rajaku ya Fattah ya Alimu ya Khabir ya Basitu ya Amin ya Rabi'u ya Mu'in ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adalu ya Latifu ya Khabiru ya Alim ya Adimu ya Ghafur ya Sakuru ya Ali ya Kabiru ya Afi ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Qarib ya Raqibu ya Mujid ya Wasi'u ya Haqi ya Wadudu ya Majid ya Baisu ya Said ya Haku ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Mughsi ya Mugadi ya Mu'idu ya Mu'id ya Mu'itu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Samid ya Adu ya Wahid ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Mu'akhir ya Awalu ya Akhir ya Dakhiru ya Batin ya Musawwir ya Ghafar ya Qahharu ya Wahhab ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik ya Malikal Mulki dal jalali wal ikram ya Mughsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Daru ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Baqi ya Baqi ya Waris ya Rasidu ya Sabur al zalzala dikeruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepuluh malaikat Allah, malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail memberi rezeki, malaikat Israfil meniup sangkakala, malaikat
Israil mencabut nyawa manusia. Malaikat munkar nakir bertanya di alam kubur. Malaikat rokib mencatat amal baik. Malaikat atid mencatat amal buruk. Malaikat rindik menjaga pintu neraka. Malaikat ridwan menjaga pintu surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dinda dan Ananda Ojan. Untuk nama yang disebutkan, silakan masuk. Silakan ke depan. Tepuk tangan untuk Ananda Ojan, Ananda Dinda, dan Ananda Nijam. Untuk penyerahan hadiah. Diserahkan oleh Bapak Haji Injo. Dipersilakan untuk maju ke depan. Anak cerdas 1 Ananda Ojan, yang kedua Ananda Dinda, dan yang ketiga Ananda Nijam. Untuk dokumentasi sebentar, Pak. Dipoto dulu ya untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk Ananda Ojan, Ananda Dinda, dan Ananda Nijam. Untuk penyerahan hadiah kepada Bapak Uba, dipersilakan untuk maju ke depan. Ananda Selviana sudah menghafal 30 surat Juz Amma. Untuk dokumentasi dulu Pak, punten, dokumentasi dulu, dipoto dulu ya. 1, 2, 3 ya. Tepuk tangan Fahri, Ninis, Abai, dan Lutfi ya. Lutfi ada? Untuk penyerahan hadiah, punten kepada Bapak Asep untuk menyerahkan hadiahnya ya. Mawa. Dokumentasi dulu ya. 1, lihat ke kamera. 2, 3 ya. Makasih Pak Asep.
Selanjutnya